MPL Season 8 Semi-Final Singaveng le Electric Te 1-1 in an draw penalty anin tumatunayan 4-3 man shoy make Electric in pe goal sunan sak buanga Darmindra in a save Singaveng players le fan stand lom nge mai dikhan sanende ting angkal chho to do na ni kelama soma buanga Bethlehem Veng thlang tlang walin Electric Veng thana golden chance mi sanituna khan tikhan tuna Singaveng nan pe goal chuan Singaveng nan la draw thei pe goal lo point an na chak thei tho a pe goala tikhan 4-4 eta saden de tin tuna kan kal chi don zok ani Trasia matuna ran khung tu khania Electric Veng Football Club tan jersey number 4 Roger Liana Vela Kalphaya tunang he Zin Kongkor takmay ni player tan chuan teammate sen Terlaya anom khom veka mi puilan clear thupa an mani in goal laman pan phaya ril ruin sol playbook nen pe goal lo lau thon na nen chuwang chuan mi aunu noi ma sen tan chuan mun re tak mun khor thak tak mai ni tuna rela fiana ama chona Darmindra Guru Punjabi tlangwal ma relan harsana neiloin gola chantira Electric Veng Football Club in ma chunan hroile phot chu nia Singaveng an pe goal lo chuan chak lo ani zel to chuwang chuan apet nung tu ni hi lampolin an pet goal lo point pe goal lo ve lo oma an pe goal phei chuan pe goal lo kha lo om ve tho Silvana Arnold Road kima Ben sa tang ron lut khania Silvana Ase Vatican Electric Veng Football Club te MPL 8 Final an lu te Electric Veng Football Club te an hun ton san Bertesing ami ani don ani tikhan 5-4 in nenan sangani Electric Veng Football Club te hun pa ngai 1-1 in ani heto ka man of the match tutuk na nasiam che lawa kan ria thai china naktuk zan lama Aizol FC le chamaring khela chak zo sok ne Electric Veng Football Club te an final don ani